Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Hello. Nagamanu Khan, Sopuni bi, Hosakota Kobo Moy. Moy Khan la, Nagaland, Stedu Besha Sundur, Ase Pala, Ase Jaka Khan, Aromanu Bisopale, hey, Ase Nagaland is a place where tourists attracts the most because of its unique culture, event and festivals. Bahar Manu Sop Kushebai, Moy Khan la, State ke Bahar Manu Khan, Moy Khan la, Jaka Deya Hena Wapos, Jabo Mon na Thaki na Boy Jai, Bahar Manu Khan be, She Kushebai, Moy Khan la, State ke. Hoyle be pedorlar dai khan eguna jane sabe ande de du be shebeya hoy ase moy khan last day edu gineka huni be moy kobodu ek jun pura sabole mon nai suku jule a pura bhorda ase aro huni be ho dai chakura in every nook and corners of Nagaland la news channel sab de ho dai jor murder report kuri thaki Nagaland de etu khan sob ki de ya rok khai jabo ho aro hodai sal paytm budde jor kura kahani huni thaki aro be ase huni be sabe jaka within Nagaland maji karni chakura hodai kuri thaki aro ki de ya winter ahibo tribe majute de issue ulabo aro Christmas New Year duka ja banthok tori nani jor jaka ni jor manuke protection kuri na kudom hobo de Kide ya kushe ya hebona etu hina hoy aro ase rasta la be como tu Nagaland la rasta tu ki bhalla se naki kun koishe listen up all over Nagaland rasta tu biahi ase hoy lebe eastern Nagaland phale la rasta duki fishery pon naki kuru aro kauri la rasta ne she nahi ase Nagaland de manukan rasta ni mede tukbai bishe tukbai my dear government rasta julti punai de bena Nagaland change kuribo koi hoile be kini ka change kuribo when it's like this hoy she ho change is coming in Nagaland but deiri hoy she nahi atu nagamanu koi fakta non verba hoile be kam tu na kurimo kaja hi hoy she ha ha kide ya change kuribo Nagaland change kura sabo monjai Yo Aro kobo de Huni be Moy kan last day to Nagaland for Christ koi hoy lebe moy kan kenika de ki almost all the servant of God are doing for their own benefit not for the kingdom of God humanity nai hariashe it's lost instead of doing something good for the Lord God uldamu tu ban kuri bokarni full judge they stand kurina ase hoy she ho Nagaland for Christ ko atu etu sob chari be mo ekda ko bode Nagaland for Christ kuri bokoile tu atma haramanu kan ke besari nai shore ke bedena ani bena bia manu kan ke palpu nai debena with the help God words enika hoile he Nagaland for Christ kobo bari bode yo aro ki kobuna oilas como tu huni be nagamanu kan moy kan Nagalande kalamanu kan ke eman hi protection de bibe de population rise day by day in our state how much money do you get dai kan ke protection de na hoy si hoy man hi kuribe kalamanu kan karoni we are fighting with our own brothers torum nai hoy si ho ulab salbe chede kalamanu pura Nagaland kinilubo sabi de rokabe kalamanu kan ke mishe ahi bona debe na hoile na harabode nagamanu kan change ko tu moy kan ake change kuri bola ki de nagamanu kan change is coming in ganan but deri hoy she nahi atu nagamanu koi fakta nombe verba hoile be kam tu na kuri mok baja he hoy she ha ki de ya change kuri bo Nagaland change kura sabo monja hey nagamarmun than moy gan last tu bahar manu kusheba nishe na kuribo monjai koile moy kana ke change kuribe eman sundur Nagaland pia hobo na ribe bahar manu khan koi Nagaland is a beautiful place in northeast India but bhitor de phal nai aro Nagaland government konbe Nagaland sundur puna bole sab nana charibe phal aro
babe dejo nagamanukan. Change is coming in ganan. Bageri hoy shena he atu nagamanukoy. Fakta non verba hoyle me kantu na kuri mokbaja e hoy she ha ha ha. Idea change kuri boho. Nagaland change. Kura samo monjay. Etu kana huni namon jokum na babi day. I just shared my opinion through this song. Hoylebi. If I hurt your sentiment, please forgive me. Peace out. God bless. Pokralin.